The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Kuthuthuka kwetinkhundla, kuthuthuka kwalo live leMaswati. Ngivusele mbukeli ngiphinze kwemukele elihlelweni sive siyathuthuka. Lihlelo mbukeli lelikulethela intuthuko leyendakalako eveni laseSwatini. Libito lami nginokwazi ngokadlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela umsebenzi wekwethula ngalokusemthethweni. Sigulumba lesiyakhona ku Ingcayizivela Multipurpose Cooperative. Sigulumba mbukeli lesingahambi sodwana, sihamba kanye nawo ema-farm implements lesitawusita kakhulu bantu hukweni ngekuthi basebende ngako kulima. Mbukeli asingene ehlelweni sibone ukuthi kuhambe njani. Lenhlangano lesenkundleni yasehukwini Ingcayizivela Cooperative Society yasungulwa ngeminyaka wa 2016 kanti yaseyibhaliswa ngalokusemthethweni ngeminyaka wa 2017. Inemalunga lange-25 lasathola umhlala phansi ipensheli. Lenhlangano Ingcayizivela Cooperative ingiletinye tinhlangano takuleli letizuze kakhulu uhulumende wembube ngekuthi yona ithengele lunyanyavu lwesigulumba lesishasha lesihambisana nencola yaso kanye nako konke kwekulima pheceleti ema-farming implements. Lenhlangano yaqala ngekwakha lihhovisi layo lekusebentela kanye nalo ligalaji lekuhlalisa sona sigulumba lesathekwa ngemali lengu-1.2 million emalangeni. Nakwethula lesigulumba kulenhlangano ngalokusemthethweni indvuna yelitiko letinkundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini abekade ahambisana nelibandla lebelifaka ekhathi umphathi sifundza sakaHhohho umvane Nkosithanzile kanye nawo emalunga ePhalamende labe bavela kutoto timbili tindlu taku portfolio committee yalelitiko letinkundla. Indvuna yenkhundla yasehukwini umnumzane Alfred Khanyile seyibeka yona inkulumo yayo yadvumisela yona inhlangano ngekuthi hulumende ayihlabe ngesigodlwana lathi uyethemba ukuthi batosiphatha kahle lesigulumba. Sivilekele ukuthi vele labahlonishwa bengcayizivela lelibandla lengcayizivela beba nalelinye liphupho lentuthuko kungasilo lelikhona nyalo lesingalo namuhla kodwa le council yayitolo kwendeka lokho ukuthi namuhla babe nanayo insimbi letawethulwa namuhla esiveni sasehukwini kube bekuya ngabe nje ngabe lelibandla leyitolo le council besingayishayela tandla kulomsebenzi lelwendile. Sifuna kusho ke make ukuthi lendlela letala ukweni setawubhodvuka setawubabovu kakhulu usetakuda make la utowuvula imisebenzi ema projects lamakhulu entuthuko ngoba le council lekhona nyalo vele make ayikafake emabhuluko lamadze ifake tikhindi ayidzingi nokuthi khwice ikulo leligalelo lengwenyama lelokuthi asigijime sesinkwe siyagijima vele busuku nemini sifuna kuletha intuthuko lekhonsako intuthuko lengakavami esiveni sasehukwini kushitiwe ukuthi asiguqule tekulima stand business itele lokho ke lensimbi le. Sihlalo welkomiti lalenhlangano umnumzane Andreas Khanyile ubonga kakhulu lona lusito lwahulumende ikakhulu kona kubuswa ngetinkundla lathi tisibuko semhlaba wonke jikelele. Induna yami Ingcayizivele iyabonga kakhulu kuloku lesesiphiwe kona nguhulumende wetinkundla qizelele nje nguhulumende wetinkundla kusithuthukisa ngalendlela le. Kepha nje induna bengisakhuluma lokuthi Ingcayizivele yakhiwa ngema-pensioners icala ngama-pensioners nokonyalo seyivulekele wonke umuntu kodwa yena iqala ngama-pensioners sibuya le emsebenzini kahulumende siyafika emakhaya
kungcono phela nawuhlele emsebenzini awubona boni ngemva kuba ngimake nje apha ekuhlupheka kodwa sesibuye emakhaya sesiboba nje hey la kuzihleli nabantu babethu la lo munye ubathi uyambuka sihleli nama graduates sihleli nawo lemakhaya so baba sesayonda njani lo phela lo mfana ngangisena nganguye lo siyangisida akakhoni kungisida uhlele ekhaya akumsebenza awukho sase siyabuya ke siyahlangana ke sithi awu senta njani enaba kithi kukona lokho ke uhulumende la sinika kona sesenta njani sawu sase siyahlangana sithi awu asente kwenhlanganyana kumbe mhlambe labantu abethu kungabasida ngakulokunye umnumzane Khanyile usilandzisa kabanti ngemaphupho alenhlangano yakhe lathi inawo lokufaka ekhathi kuba nesigayo lesikhulu lesitoba netingungu kanye nalo ligalaji lekwetha timoto lokuyi-filling station lombala wakhanyile unxusa hulumende wembube ukuthi leli tiko letinkundla limane liphakelwe ngemcwembe lobonakalako fana nalamanye ematiko akuleli lathi asebenta abusuku nemini sabuya ke sasithi yena khona siyawuthola kube kubidlana nabakithi nakhona ke kwala kasagcina sesitholele okunye ndunami kepha ke siyaqela nabakithi ayiselo ngiyaqelela mina nje la ngibuka lesigulumba ngibuka lesigayo ngibona lesigayo ngoba lesigulumba sitolima lombila lenqola itawuhamba ithutha lombila la iletha la sigayweni ngiyona lenqola le kule matiko la kaNgwanela amathathu namhlanje uyawagqizelela itiko letempilo litiko letemfundo litiko letekulima nakuyawuphakelwa lawo matiko abekwa embili embusweni bese kuthi leli tiko letinkhundla solikhanza nje endasi khona lapha hawu nabakithi lento lesibusa ngayo phela thina umhlaba na ufuna kusibona ukuthi sitho ngani ukuthi itiko lenkundla ufuna usibone la etinkundleni ukuthi itiko lenkundla lentani la iveni la kaNgwane ndunami impumelelo yalelive isetinkundleni ngeke vele uhulumende abaqashe bonke labantwana akunawenteka na uphuma la tikole ubuka ukuthi bhimu uyathi uyaqashwa ngubani kulo kodwa nase sihlangene sonke ngala lathi inkundleni sesihlangene sithi akukhona kubazama labantwana njengoba nje lasikhuluma ngamasalos la amasalos ndunami namhla kusasetshenzwa njengathi sekusetshenzwa ngento letiningi lesingasatati batati labantwana sifuna bona bato usebenza la bayaphunguleka ke uhulumende emsebenzini vele nje ngiyacela ngiyaphathisa kini nonke lenithe parliament leli tikwa limane libe lesifuo la kaNgwane kwanyalo lenhlangano icashe umshayeli waso lesigulumba umnumzane Majakhona Dlamini lothi naye impela sowusitakele sewuyakhona kumcosha kati etiko kafishane nje ngasho ngithi cha bona basebentile lokuthi kutholakala lesigulumba sitoba sida la kule nkundla sehulweni so ke bathola nami ukuthi bacela ukuthi manje ngibasitekiso lesigulumba manje ke kuba sita kwami kiso ke kubonakele nangicala kusebenzisa lokuthi hayi sona sinelisasasa kubantu ngoba sayifaka le mali lokusho kona ukuthi uma ngabe bangachubeka njengoba kunjalo lesigulumba singakhona lokuthi sibasite futhi kungaba kunengile bakwendawo ngale mali yalesigulumba nangabe nje kutholakala lo muntu lotigcina kahle letimali kuona lowo mcimbi asabeka yona inkulumo yakhe umphathisifundza sakaHhohho umfana Nkosithandzile watvumisela lenhlangano ingayizivela ngekuthi ihlomule kulolisito lokuthengelwa logandaganda lathi vele nawo uyingayizivela watvumisa nawo makhosi alelive ngekuthi asungule isikhwama saka-RDF lathi sesikhonile kucosha kati etiko lapha eveni ngetindlela letinyenti sibili siyathandza bekunene masihlangane ngemibuthano lemhle kangaka la khona sigcizelela khona ukuthi sive semaswati asisukume site etinkundleni
njengoba ingwenyama Mswati wesithathu waphakamisa nasikhwama sekuthuthukisa bantu etinkhundleni ngetindzaba tekulwa nebuphoya. Namhla ke siyajabula kubonana sigulumba nalokunye lokuphekeletela lesigulumba lokutawusebenzisana nelibandla lakaNgcayizivele kwekuthi kuphungeke indlala endzaweni kulenkundla yaseHukwini. Sijabule kakhulu ke bekunene ngivile ngandlebenye ukuthi lo msebenzi lomkhulu kangaka uhlanganise bobabe tikhulu letimbili. Kulokuyintfo lenhle lena ukuthi imimango ihlangane ngetindzaba tentuthuko kuze kuthi live litothuthuka masinyane. Ngiphinze ngeva futhi ukuthi Ingcayizivele ayikagcini ngalesigulumba nje. Kukhona lokunye lesakupheka njengoba ashido nenduna yenkundla ukuthi kutawuhlalwa la Hukwini. Kukhona lokunye lokuhle Ingcayizivele lekuphekako lekungete kwamenyetelwa ngimnoko kodwa nje bangitshelile ukuthi cha kukhona lokunye lokunengi lokudako Ingcayizivele lekuphekako. Lekuyintfo lenhle lesikhuthatako ukuthi lemisebenzi lena icala ko yekuthi sebenta nini ngiyona kungimsebenzi sibili ngoba kusebenta emsebentini wekucashwa sekude imisebenzi. Kukahle lokho ukuthi singemaswati sibuke ukuthi yini lesingatsebentela yona yini lengasiphilisa ngoba lemsebenzi lo nje ukhanza ukuthi sewuvele nawo ungenisa labakhona khona lamangweni bayasitakala bayasebenta khona la dutane nasekhaya. Siyayifisela Ingcayizivele kwekuthi isasebenta lo msebenzi kuphumelele tonke tifiso tabo letisetafuleni ukuthi tisebenteke kuze sive senkosi sitothuthuka. Siyabonga bekunene. Lilunga lephalamende lenkundla yaseHukwini umhlonishwa Alec Lushaba selibeka inkulumo yalo kulomcimbi laqala ngekuthumisela lenhlangano Ingcayizivela ngikuthi isekeleke ngekuthengelwa lesigulumba lathi Lushaba sidoba lusito olukhulu kulenkundla. Umhlonishwa Lushaba wase unxusa yena hulumende wembube ngekuthi abambisane kakhulu nalelive kuletheni yona intuthuko lekhonsako lena etinkundleni takuleli. Sebashito ke bantu labadzala ukuthi noma sebapenishelwe kodwa etingqondweni tabo kunengi kufisa kuthi ngathi lendzawo noma lo mango wakithi bungathuthuka kanjani. Siyakubonga kakhulu lokho andike siyamethemba hulumende wetinkundla ndvuna kuthi kuloko labakushoko noma bebafuna 10 wako kodwa siyathemba ukuthi lokusithupha kwaloko labakufunako batakuthola. Akhulumile Maswati Esibayeni yakhuluma nengwenyama yathi asesime lokukhuluma ngetinkinga sale sikhuluma manje ukuthi sitiphuma njani la tinkingeni singakhulumi letinkinga tekuthi kude ini siyakubona lokho asositshelele sikufunako hayi lesi lokusihluphako sitshele wena ukuthi sifika njani nalo sikufunako. Sicela ukuthi iPhalamende ndvuna ayingaphasisi tinombolo kuthiwe ibudget iphasiwe le siphase tinombolo bese le mali ayisafikile kulabantu. Ngikhuluma nje ndvuna labafana bakho lobathumile nabomake labaqhuba lemisebenzi lesingayo namhla la bayakhala kwekuthi noma nayiphasisi imali kodwa sola ikafiki nalonyaka imali eminyaka lophelele sola ikafiki lokwenta ukuthi lesive ke ndvuna singakhoni lokusitakala kahle. Ngakulokunye lilunga lephalamende lenkundla yaseHukwini umhlonishwa Alec Lushaba wase unxusa hulumende wembube ngekuthi lelitiko letinkundla alisale linikwa emandla lafanele ngalokuphelele ekutheni limikise hulumende esiveni ngalokuphelele njengoba umthethosisekelo welive usho njalo.
Ngekusho kwesiqephu section 58 wemthethosisekelo wale live, lesiqephu siphindze sigunyade uhulumende wembube ukuthi ehlisele lona lisito lwakhe ngalokuphelele kusosive pheceleti i-devotion of power and authority, njengoba ingwenyama nayo yagcugcudela nakuvalwa sibaya ngemuva kokukhala kwaso sive. Le live laseSwatini kulamalanga lisemkhankasweni walo lomkhulu wekuthi lishaye umthetho wetinkundla local government bill, lokunguwona lotawushayelwa kumikisa lusito lwahulumende esiveni ngalokuphelele pheceleti i-decentralization, njengoba silo semhlaba salayeta nakuvalwa sibaya eminyakeni lophelile wa 2023. Njengoba usho umthethosisekelo welive kuchapter 13 logunyata hulumende wembube ukuthi ulibuse lelive ngemthetho wenqubo yekufanana kwekuphathwa kwawo emadolobha kanye nato tinkundla velonke pheceleti i-single country-wide system of government. Letinkundla ikakhulu lelitiko loluholako ndvuna libakangwane labakuthi asolibuka kwangathi belingasuka ekutimeleni lona ngoba nyalo ngalendlela lelime ngakhona liyalingana nawo onke lamanye amatiko bese niyawa nonke nende nje nifune lama resources kanti phela tinkundla ti central to lokho lesingiko sine bese ngacela lokuthi leli tiko leli aselihambe liyohlala la celeni kwesitulo sandvuna nkulu lihlale la celeni kwesitulo kube nendvuna ehovisi landvuna nkulu lebuke tinkundla ngoba yini tinkundla bekunene tinkundla kusilo litiko kusisi tinkundla litiko no tinkundla kusilo litiko tinkundla ngulendvo lesingiyo hayi lokuthi utawuthiwa kuyashoda nakuphakelwa sekuthiwa kotitiya no sale indvuna yetinkundla ingamela kubuke ematiko ukuthi ematiko afika njani ebantwini. Kuwo lo mcimbi lo wakhulumela libandla le-portfolio committee lalelitiko letinkundla kwaba ngusihlalo walo endlini yeBaye esikhulu umhlonishwa sicelo Khungankosi Dlamini lophindze abe lilunga lephalamende lenkundla yasemayiwane naye lo wadvumisela lenhlangano ingcayizivela ngikuthi itfolo lusito lwalesikhulumba. Nasibuka live la Kangwane lisimile lisime ngale tinkundla through micro project siyayicela vele ndvuna le mali nathi sitihlalo etindlini totimbili ukuthi asingathi na ukuthi akuhambe kwendeka umsebenzi bathi nabafuna kusebenta boba bembingo ukhanze ukuthi basibuka emehlweni sebete ngisho ke nemali yekwetha nabete hukwini sekufanele bethele ngumhlonisho wasehukweni kulihlazo lelo siyacela ukuthi uvele ndvuna hamba ukusebente sikhona thine bosihlalo bakho labakuthandzako nalabathembekile nalaba nematubane ndvuna sitakubambisa lapho utawubanjiswa khona ekupledge ke mhlonishwa minister ukuthi imalungu eParliament nabo senator bakhona ukubambisa usenda yonke lemsebenzi. Ngaphambi kwekusukumisa indvuna yelitiko letinkundla mabhalane lomkhulu etiko letinkundla kuphathwa nokuthuthukiswa kwato make noNhlanhla Dlamini naye waqala ngekuyibongela lenhlangano ngekuthi ihlomule kulesikhwama saka RDF wase uyala emalunga ukuthi asisebenzise kahle lesigulumba alandzele yonke inqubo yalenhlangano. Sijabuliswa kakhulu nangilokuthi nje ingcayizivele lokwakheka kwayo sihlale sithi youth women nabanyalo boBaye esikhulu bangenile phakathi ngifuna kusho njalo kulenhlangano ukuthi hayi ngoba nende kahle hayi ngoba nibomkhulu nabogogo labaretire banetizumbulu 10 no kungumusa waNkulunkulu uNkulunkulu unibabalile ngemusa wakhe so kufuneke ke nani nitshengise le gratitude nitshengise le gratefulness to the kingdom nitshengise le gratefulness to the king to the queen mother to the government ngalokuthi nje nine nibabalwe ngemusa nanikwa imali lengaka kuthi nende imisebenzi yekususa kati etiko. Umgomo wenhlangano awusho nje ukuthi isigulumba samuntu munye longusihlalo futhi isigulumba sisasihlalo na treasurer isigulumba senhlangano nema implements enhlangano niyekeleke ingcayizivele thinekela sebaya ngasekukhuleni vele bese sesiyasolakala nalanga sekuloyeni niyekeleke lokusabisana ngekuloyana nje seyintfo lesiyatiko leyo nje sesiyahati nje ukuthi wasuka kuganga nje sihlalo sotawuthreatenisha abantu ngekubaloya
Siyakhuluma senhlangano sisebenta silandzela umgomo wenhlangano. Seyibeka inkulumo yayo indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini waqala ngekubongela tonke tisebenti tembuso latsi tisebenta ngako kutikhandla mihla yonke ikakhulu batfutfukisi labafundzisa sona sive ngato tindlela tekuhlomula etikhwameni tentfutfuko fana naso lesisaka RDF lesesitfutfukisa tifundza lesasungulwa ngiyo imbube yemhlaba lesipasojwe ngibo baka microprojects. Bekunene angitibonge tsente mbuso ikakhulu kusukela phasi bathuthukisi siye ku RS onke ama officers lasesifundzeni lawale kungona abayinjini yalokusuma kwale misebenzi sebadumisa kakhulu bekunene lokuthi nawubona emaswati langaka ngetinkundla kuqhamuka ticelo sitisukumisa ticelo kuyasitshela lo ukuthi bathuthukisi nema officers onke aphelele awenda kahle umsebenzi wawo kuthi kuthatha inhlangano lokuthi vele tisebenze tihambe tiyembila sinivumise bekunene sitvumise ke naye uhulumende wembube ikakhulu litiko la economic planning lelathi lapho khona tinkundla tsasebenta tafuna kulekelelwa nato yase iparliament ekhanza kufanele ukuthi libandla la ka micro projects lisibambise kulomsebenzi nase kufanele into ekuthenga vele livele lisibambise kutovele kuphuthunywe angisho bekunene ethi lokunye lokwabangela uhulumende noma iparliament ukuthi ifake micro projects lenza wade kuthenga bengilo ukuthi bese ifuna lokuspeed up akona lokuthi letinto sethifikela ekuthenze tiphasile kufuna tithenge ngesikhathi ngoba uhulumende onemigomo leminye uhulumende lomkhulu lapho ukhanza kwalo ukuthi lokuthenga bese kusalichi lokuthi kuthengwe kanti seyikhona phela imali kungako nje lamuhla sidvumisa kakhulu kwabembingo nalasebendayo nabo boncane naye wonke nje micro projects lababu kwe RDF lokuthi siyalibona lelitubane ngalesikhathi seyikhona le mali nekusho nje bekunele ukuthi kulamalanga kuthethe lichi kuthi tendekele tintfo lokunye lokukhona ngokuthi emhlabeni wonke hayi even emhlabeni wonke indzaba yetimali ikhomba kuba inkinga lokusinika insight lokuthi umuntu ngamunye losatfola inhlanhla wazuza umusa ukuthi ayitfole imali yahulumende akayiphathe kahle ayisebenzise kahle kungakho ngithi angisho lokuthi naye micro projects amalanga nje bekukhona kucakeka kona ukuthi imali ayikhulu akuyole khona kahle even but nje ngiyajabula namhla kumemetheka lokuthi awu bahlonishwa nalebe nikhala ngako solone sibambisa ukuthi awu ingabe finance kuhamba njani ngendeka kube nje mbingo ohleli lapha kade lokuthi sekukahle lembabane so vele usinikile imali uhulumende siyosebenza bekunene bekunene siyethemba ke lokuthi njalo usasinikele imali uhulumende lamhlanje sevele kithi utawuvele micro projects kule msende eminyaka lophelile asuke ngematubane avela athi nkwe konke lokho bekukhona vele sihlobise konke sithanyele konke bekunene kuze kuthi lekushidwe indvuna yetinkundla nayitshali yetinkundla lokuthi sawusebenza njani nyalo sivele siluqale kahle lolunyawo lolusha kukhutsata ke bahlonishwa lokuthi emuva etinkundleni abawusebenta babise ticelo lonyaka indzaba ye turnaround time yalo sinawufaka sicelo sakho sihlale uzungasathi noma uyagcina utholile yini kuphele iminyaka lemibili emithathu abekhanyile lapho awu seyindzaba nje le engcelwa sikhathi leyo angisho ke lokuthi lesikhwama lesi noma ke uhulumende welivela kaNgwane entuthukweni yakhe la kubeka embili ubeka ukuthi kufuna kube ngilesive lesifuna lutho bese siyasukuma lesive sesiyasonzela kuhulumende sonzela njani ke kuhulumende sisonzela ngekuthi siye tindlungulu tethu lapho sikhungelwe khona siyawubukisana khona sivumelane ngalomsebenzi esinawo lephupho lethu bese emva kwaloko sesiyamcela uhulumende bathuthukise ukuthi basonzele basibambe ngesandla indlela yonke sifike enkundleni sisuke enkundleni sihambe siye esifundzeni nasifika esifundzeni nakhona kanjalo umphathi sifundza ende wakho umsebenzi ahlanganise amalungu eParliament sifundza sonke nabochwepheshe labakhona esifundzeni bese umsebenzi uyahamba ufika khona embabane office elikhulu Umphathi waka microproject umnumzane Sibusiso Mbingo udvumisa emakhosi aleliva ngikuthi akukhanze kukuhle ukuthi asungule lesikhwama sekuthuthukisa tifundza eRegional Development Fund lathi lesikhwama sidlala inzima lebonakalako ekuthuthukiseni sive lena etinkundleni njengoba uthi wagasolo kati sewuyacosheka etiko.
wase ubongela nayo lenhlangano yengqayizivele ngalolu sito lokulethelwa sigulumba lathi sitoba lusito lolusikhulu kulesive sasehukweni. Micro project uphasel tiko lokuhlela ukuthuthukisa umnotho sithe namhla esigabeni sokuthi litiyo tenkundla linemshado na economic planning kule misebenzi yokuletha intuthuko lamakhaya kusho ukuthi kwethu nje bekuthi besesigabeni sokuthi sibambise litiko nakusathengo lesigulumba nalokunye ke ngoba sisebenzisana kakhulu nabathuthukisi ukugijimisa nje lo msebenzi wokuletha lusitwe baka RDF etinkundleni. Sibongelele namhla indvuna etinkundla iphakamisile ukuthi sikhama siyasebenta asikemi ikhuthathile ke indvuna etinkundla ukuthi ticela tiqhubeke tingene etinkundleni uhulumende etinkundla sokuvela uqale uyasebenta usebenta ngayenkwe wesilo semhlaba bekunene ukuthi umsebenzi awuqhubeke etinkundla tonke iqhubeke intuthuko. Lo wabongela lemiphakathi lemibili lokungumphakathi wasedlangeni longaphansi kwaShift Nsukumbili igama kanye nemphakathi wakalamgabi etiyeni longaphansi kwaShift Mabhedla Hlophe kwaba ngumnumzane Futhumeza Gama wemphakathi wasedlangeni naye lo wabonga kakhulu wona emakhosi alelive ngokusungula sona sikhwama saka-RDF njengoba inhloso yaso kuthuthukisa tifundza. Nami ngekuthunywa nguye babe Shift Nsukumbili nababe wakaHlophe bekunene lokwendeke la kulabo ababobabe labahlanganisa lenkundla siyabonga kakhulu la idlangeni nje bekunene babe ujabule kakhulu babe Shift Nsukumbili bekuthi makunalitulu athe ngabe mangwathiwa nje enkosini ngemadla ngifika njani nje litulina kangaka kepha nalamuhla emabhokane onke nesive sonke makunalitula yathi uthi awungene embabani khwango tonke letindzawo solo yini nguhulumende wengwenyama siyabonga kakhulu bekunene kulokuleni kwendile siyethemba ke ngoba lenhlangano seyishito ukuthi awu ticelo letinye basetawutiveta nalabanye futhi basetawutiveta ngiloko bekunene lesingathi sibo babe babo Shift egameni lababe Shift Nsukumbili singozi. Sesifike khona emaphethelweni alolu hlelo sive siyathuthuka mbukeli utivele kuyona inhlangano ingqayizivela ukuthi iyaqala kanjani futhi weva nawo emaphupho ayo ekucala sigayo kanye futhi ne-filling station. Weva kuyonayo indvuna lelitiko letinkhundla ibakhuthaza kakhulu ukuthi sigulumba basiphathe kahle njengoba bade sisebenzisa ekulimeni. Mbukeli asihlangane evikini lelilandzelako ukhumbule mbukeli ukuthi siyatholakala khona ku-YouTube channel Eswatini TV bawubukela sona sive siyathuthuka kuso sona sibuko semaswati ngikufisela kubukela lokuhle etinhlelweni letilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.